Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu updates. Kule video siqedela indaba Inhlawulo damages makusuke khokhelwa ingane uma wayo ongazushada nobaba wengane. So sibona indaba kaMpilo wakhuluma ukuthi ufisa ukusebenzisa isibongo sababa wakhe, but komalume baveza indaba yokuthi uMseleku uyabakweleta or ifamily yakaMseleku iyabakweleta. So yesterday kunevideo engiyibone ku-TikTok, udadewethu sisomncane uneziphandla eziwu-2 uthi lezi phandla esinye esakubo kama, esinye esakubo kababa bewemamukela bamthengile, abanye bathi ingane iyalotsholwa noma iyathengwa. Fike kube khona inhlawulo le okokuqala, istep sokuqala. Istep sesibili ukukhokha lokho kusuke kuvezwa umndeni lowo, mase kuba nembuzi ephuma kama yokumkhipha shuthi kwisibongo lesi sikama bemfaka kulesi sibongo sikababa. Kwisibongo sikababa mabemamukela bamfaka isiphandla. Lo sisi engibonile ubefake iphandla eziwu-2 ka left naka right, ukuthi kangazi ukuthi ke u right esakuphi u left esakuphi, but mina bengifuna ukuconfirm ukuthi so le ndaba besizwa kuThando Nes'thembu ekhulunywa uMpilo, ungenzeka ukuthi ifamily le yakomalume abazona igebengu bebekhuluma into abayitholile mhlambe later, because uMseleku uthi mabefika ekuqaleni omakhumalo nengxenye yomndeni kaMseleku ebezonhlawula uMpilo bathi baqedile. Ngenzeka ukuthi later ngale komalume bathola ukuthi akugcini ngenhlawulo, ingane iyathengwa if umama engazoshada. Ngizwe kanjalo indaba, mayikhona la ishoda khona omunye engayi-eda because siyafundisana ezinye izinto. Ngasho-ke mina ukuthi lokhu kokuthengwa bengiqala nje kuze ukuthi ingane iyalotsholwa noma iyathengwa, kodwa inhlawulo sengengezwa ngayo, sengengabona futhi. Ngibonge-ke for support. Ukuthi ubaba uMseleku akakhulumanga kahle, wakhuluma as if umndeni kaMakaMpilo banobutsotsi obuncane, ngoba wathi bafuna uma becabanga kancane becabanga ukuthi bazodla amandla kaMakhumalo. Ngathi ungenaphi uMakhumalo ngoba uMpilo ufuna ukushintsha isibongo asebenzise isibongo sikaMseleku, isibongo sikababa. Kodwa amazwi kaMseleku kwaba sengathi abantu ababona ukuthi kunemali noma ababona ukuthi uMakhumalo unemali, so sebedimanda okunye. Thank you so much for love and support. Uma ungayazi le episode episode beku-10 mangaphosisi, kodwa ku-season 6 uzoyibona. uMpilo uqale wakhuluma noMakhumalo wamchazela usesiside isikhathi usefuna ukusebenzisa isibongo sakaMseleku, but akakwazi ukwenza lokho uMseleku okubaba wakhe engalungisanga lokhu okucelwa umalume bakhe kubo kama wakhe. Ngivale-ke la. Thank you so much for your love and support. Please subscribe if you haven't subscribed. Season 7 uyeza ngasho ekuqaleni, season 5 wenza season 6, season 6 wenza season 7. Indlela season 6 ophele ngayo ila kuzoqhubeka khona kwenziwe season 7. Lama unresolved issues avele ku-season 6 ila sebezobe besichazela khona ku-season 7, sebebiza ama-meeting, sekuvela ukuthi ubani wathini kanjani, kuthethwa amacala, kuqhubeke kuya phambili. Esengikubonile already indaba kaMpumelelo Nes'thembu, because ugirl lo omunye number 2 akasekho, sekukhona omunye number 2 noQueen Loli-ke phakathi. Angeke bengayishiyi leyo nto because kuzoba nedrama. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ngiyabuyela emuva kancane, khona into engizama ukuyilungisa no-YouTube. Emva kwalokho-ke sengibe sesiqhubeka ngendlela yakudala. Okwamanje ngizocela ukuthi ningibekezelele. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi, ngiyanithanda. Bye bye yo.